Представляю вам синий угол, 8-угольника, Республика Кыргызстан. Ермахамат Улучота! Представляю вам красный угол 8-угольника, Республика Кыргызстан. Ladies and gentlemen, синий угол, Республика Кыргызстан. Весовая категория 66 килограмм, ростом 1,70 м. Аплодисменты! Весовая категория 66 килограмм, ростом 1,72 м. Аплодисменты! Уникальный чемпион, представляющий со стороны Республики Кыргызстан, Birinci nomer oldu. Oldu. Cross. Şaşbay. Atla işte. İyi. Yaxşı. Olmayın. Cross ketdi. Стой. Опа. До конца, давай. О! Красавчик. Молодец. Sol ayakla basın benim. Sol çıkarım. Sol kol çıkarım. Sol kol çıkarım deyim. Sol kol. Çıkarsanız sol kol. Sol kol çıkarsanız deyim. Нормально, да? Kolmeni, ne? On kolmeni. İyi, normal işte. Hoppa. Yemi özgürüz içten gelmiyor. Şaşma, büyük be işte. Gel, işte. Nada. Stay. Shoulder.
Давай. Берди. Хорош. Давай. Хорош. Врешь, керек. Активность. Активность. Давай, 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 давай. Молодец. Брось, керек, беж. Все, Максимсің пошли. Все, везите, давай. Скорость подстану. Давай. Давай. Ура! На первом раунде техническим нокаутом одержал победу Нурматов Başka parçasında tebrik ister magazin direktörü Mırza Taşlanmaz'da çağırıp koyarsın. Çalışma Devleti'nin vice-prezidenti Koçunet Aziz Bilmaz'ı. Assalomu alaykum bizga. Vaqtimizdan janimga chiqib, shunda qirg'izimcha intervyu to'g'ri kelib, fotografiyalar çok rahmat. Bu jengishni jurnalistlarga rahmatman. Rahmat.